เป็นโจโซวานี่นะองค์โดนตักเจงลังขัดปันนาแค่รวยนะเฮ้ยนาวปังดายุนักกำเกมนักกำฮูบิชินกำฮูบิตินกัจิซาโลโมนี่เวทุมเวจิเจงบางอย่างน่าอุดบางอย่างน่าเสียบนับเจโจโซวานี่นะตัวบางนาเละดอนลายนะอินตัวเจงปันตัวจะองเฮนะองดิงโตอินองกิตุบสอมแกจิบนี่นะโดยสวรรค์ขัดตีด้านขัดBeach money okay. Yeah, bro. Talk about the fight for September 19, man. Kid. We're not here for your story, bro. We're here for the fight. Let's go. Hey, kid. When someone talk, you shut the fuck up mouth. Settle. You understand? Settle. You understand that? Settle. What you gonna do about it? You ain't doing shit. Sit your ass down. Sit your ass down. You ain't doing shit. Somebody get him some milk. Hey, kid. September 19, you're gonna lock in the auction. ไมค์สิเต็มบาสอมเล็กกว่านี้ตุลาตะกินะ UFC แชมเปี้ยนขัดอหิโจชัววานเล่ UFC มาแชมเปี้ยนลุยขัดอหิไงอเล็กซานดราปันตุจาบราซิลกัมมีอากิตุบอากิสุยนาดิงตุกิไซจานนีนะอันนี้ตัวกินะไม้ตั้งกิสุตัวนะกิโตนะกิพินนะกิวาวนะทุเลลาตัวมเกนนะเชเรนกิโตนะตั้มปิตักองในเขนะฮิตุกิไซตุไลตะกินะเลยตุงมีเดียเข้มเปรี้ยวพิเลนะ breaking news อันนี้กินะขังนู้ตั้มปิตักินะอีลอบมาเลอิงักละมาอันนี้กินะโจชัววานีฟันเตบังเดียกินะนักปิตักินะอีลอบมาเลอิงักละมาhi UFC kitup na ding ong swakin chin igel thule la tom igen mali pai maduina zanina UFC min to ani to kina mai tang kis toina thule la tom again sangna UFC na hibang dan ani ngei hibang dan thugen lagen na to kisai tom khat in ani supa ni na ama sai na zoso van dut na ong kinei ma sai na to dut nan banghiam chi le. Thanks for coming out tonight, guys. Appreciate it. Who's got the first question? Start with the flyweight champion, Joshua Van, straight ahead. You know, the last time we saw you fight Alexander Pantoja, when it was, bad luck at the end when he broke his arm. A lot of people since then call it a fluke. They say you got lucky and everything. So what type of message are you hoping to show when you finally do get your rematch against Pantoja? Pantoja to nakitu masaku tuma khasom kim laina. Pantoja na upmole lamethet lo pina liam na onga ai manina to muna short veizong kitum lo hi to mun panina upmole lamethet lo pina amana liam na lian pi onga tak chiang ina thakat thina champion onga hi te hi to ki sai pen nang nabang chingai suda ajenjenina liam ma anga lo hi hen la hi le champion anga tak piding ina naki ummo hiam naki tuar hiam china joso bandut na masai na pangdanina ongdong hiam chi le ajenjenina tua ka kitup masakuna pantujaina liam na anga lo hi le ken tulai khang no te kiphin na dan chinina ama kamal satin ai le atopanina vik mangding hi ka ut bangina ka vik mang ka sui mang kanwai mangding hi japan joso wanina naw pang kamal pian chinina hibang dan kamal sanga don king na ong nei hia chi bang to chinga ani na dut na ong nei lew na Done is done, and I'm gonna whoop his ass September 19. Do you feel any sort of animosity, not directly towards Pantoja, but kind of this narrative that you quote did get lucky, and if the fight he hadn't gotten hurt, he would have won? Had that not happened, I would still whoop his ass that day. You know what I mean? So, September 19, it's just another opportunity for me to whoop his ass again. Ani na Pantoja ina media tom te maya ni ve thum ve bang liam ma nga keileng aliam hi keileng chikma hunina lel ngei lo ding hiang kasir jong pen tan het lo ding hiang china media ni le thum maya hi to kisai pen gen zel ven hi to kisai nang nabang chimwa chia zo so ban dong lew ina zo so banina hi to kisai bel liam ma anga lo hi le atop panina kapik mangding hi chabel dong lew ina in
zo tuan lo ding heng ke jong pen khai thei to pa aking heng che jong ha zo so banin don ki naung ne khia chi bang zo so ban hi bang dana kam dot na le don na ong zat khit chiang ina alang khata pan tu ja dot na ong nei lewina Pantoja, what do you make of Josh's statement right there? I spoke to you a couple months ago. You said you had, quote, unfinished business with Josh, and you understand that as an athlete, he beat you, but as a man, you still have unfinished business with him. So what do you make of Josh as an opponent since then, and where he's at now? Joshua Vanina nidanga a champion ma agam tatlu hek zia akam pau to ong kidang ma maina nidang a champion ma bang hile kam to ma thu jong gen thei khol lo chi bang tun a hile akam jong ong tam ma ta aum dan akam pau alu akam pau amuk pau dan agam tat alu hek dan chi taki pan nang ong za tak lo dan khat nang ong thu sim lo dan kharina ven ito ki sai nang na bang chi mo hiam che pan tu jang dot chenga pan tu jai na pang na chi don hiam chi le You know, first, I think he need to wash his mouth. You know, I respect where I'm from. I'm from Brazil. In Brazil, you need to take care about what you talk. If you're not, maybe you lose your teeth. And you already say, brother, I lose my belt to the champion of the world. But like a man, khana athugen na akam ui loina akam pen na khwa na sirma sa hen chia ong dong in kai pen Brazil gam panina ong pai kai ma bangina Brazil te ngei na pau le ham chi khong pen ibang dan onga ki pheng pau lo hi ko gama pen na khem pe pen bro simat che taka aki sin aki semina ko gam khong a hi bang dan a pheng pau a pheng che kom le a ha ting kitan mang khin dingi che pen pan tu jai na don ki na ong nei khia chi bang in to cheng na hi ge li a om ji khat en hi lang pen Joshua Van chiang hi le khana akum pen kum som le kum ni to ka ki khai chi ding hina Joshua Van tulai tak na hi le kum som ni le kum li alang khata hi Alexander Pantuja an hi le kum som thum le kum ku hina kum som le kum nia bel ki khai ai hang hi Joshua Van chiang pen ai ni lang kum som ni le kum li gol bel atam so pen lung nuam mai tai gol nop ma ding lai tak din mun chipang ni na in Joshua Van chiang a pen amina aman again ma banga pen the fearest ke pen lau anei ngiat lo hing cha pen will again ton tung ma banga in lung nop ma lau nei lo dana pau pheu ngai sut atom ma dan khata um chibang tun alang ka da hi geli kiuna alang khat pantuja ai ni lang pen akum bel kum som thumle kum guk bel hi sa mina thule la tam pi tak ngai sun ko ma thu gen kam pau bel hi sa min ayanga pan tu ja ai ni lang pen mai gum ngeu ngau mai tai het lo in he ma ai ke le thang pai ma mo ai ke le alung sim ngai sun nam presialian ma nei mo chi pen bel turan khatina omina hi geli kio ji ai tele hi geli agam tat lo hek je tung to ni na ama saina ongen supang no mangina in azuma ani to kina bangteng kiona ong nei lai hiam chi le an tu jai na dot na le don na akini chianga bel asaw simpina aman ong dong sukina ke pen atomina gen supak ni na kitel thi pen dingina ke pen Brazil company na kanu kapate to hibang dana ong pai Brazil gama piang Brazil gama suak chi tagipan to chengina hi teng din mun hi chang din mun katun theina ding na tuma kum som ni walai na hi UFC sungana looting chi tagipan to chengna thi Joshua Van to ka kil tup ma cheng bang le champion pen set tai chinina kizom vilvela solid champion hiloina goal zo na pen getway kizoma ananga hiang getway kizom pen lel nei ngel lo to pen gol zo na nanga chi khong tu chengna liwei bang championship pen ana dal zo ana kem bit zo pa hing chi khonga pen chuana ra hi amai nun tak na teng tom phat ongen tak chenga Talk about the fight for September 19, man. kid, We're not here for your story, bro. Hey, We're here kid. for the fight. Let's go. hey kid, when someone talk, you shut the fuck up mouth. Settle. Settle. You understand? Settle. You understand that? Settle. What you gonna do about it? You ain't doing shit. Sit your ass down. Sit your ass down.
You ain't doing shit. Somebody get him some milk. Hey kid, September 19, you're gonna lock in the octagon with me, brother. Joshua wani na athugen ting man khin nai lo wa nang bang ting gen na ya in tu ne na thugen pen bel kichian het lo hi nang tang thugen angai dinga ong ki pai lo hi mai kha ikitup ni ding September kha somle konia ikitup na ding thule la to ki sai be genin nang tang thu le la tom nagen dau te angai ding azanwa ma ong pai hi pe ma lo hiang chepen jo so wa ni na ong don tak chenga lang khat pan na khe loi na hey naw pang dayo nakam kem nakam hubit sin chia pen dong ina jo so wa nin to chi chenga bang ma thei lo dan khata pen alang lam khong na in zel in azalo dan khonga nakinai na them ma jong lau tuak mel lo jong thupisim mel lo dan khata jo so wa ni na kampau la hi dan amoya amai tang su dan agam tatan khata ong la cheng alang kata pan tu ja pen ong he semina nakam hubitin kachi zalo mo ni ve thum ve chi chenga jo so wa ni na bangya na ut bangya na sep nop che jo so wa ni na tu bang na le don lai na in to chenga pan tu ja ong he ina ong ding to in ong kitup som ke chipak ni na jo so wan bel khat ti dan khata in hitenga bang tengen pe nom hiam chile pan tu ja I thule label hi pan tu ja fan ai zuna pan tu ja ade khalle ni zong thei ama thule la atir ma zong ni na pan tu ja I zia khor zia amuk pa kam pawin ai le ama pen akam tom ma chi ding hina nidang ina mi tampi tak zong to kitum khin chipak ni na som thumle nga bang to akitum hina to som thumle nga bang to kitup na so ama pen hi bang dana mai tang ki suwa thule la tom again u cheng ama pen sia pidan khat boss dan khatha phiu phoina zong akam tom man zong hi in alang khat pa pen neu mu ma dan khata ama pen tom gen zeu ni na boss sia pidan khata phiu thu gen phiu chipang ai zunga tu nia zo so ban to akimu na akiho na tung ton chenga pen kile bul lian na zo so ban pen khanabel champion bel hibil mai na champion khat aya nga pan tu ja jong pen champion lui khat jong hina akum pen bel akum somwal aki khai ina zo so ban chenga pen boss dan sia pidan khata phiu pheu ina them jong lau anei vit lo da na zo so ban pen agam tat alu hek akam pau na pen tu ina alam dang takina ong kimukhia ong kilang hia chi bang dan hina ani to ka pen akito akiphin akisel na tu ki sai pen ak pe takina ong lunglut hoi ma ong suaki entu chenga himang dana pan tu ja ong ding to ke na zo so ban ong tup som tak chenga zo so ban na bang dana na dong yam chi le Somebody get him some milk. Hey kid, September 19, you're gonna lock in the octagon with me, brother. bong noi adu hin chin bong noi khong na pia bo chia pen jo so bani na he don kholoi na mai tai chu sa pen bel na dong kik jau chi bang alang khata pan tu chai na hey naw pang pa bang dana samyam che naw pang o che sam tang ya na hey naw pang no pa o mai kha September kha som le konia ikitup ni ding bek na ngai suno tu nia pen bel na chuak ding pen bel lian ma man che tu nia bel ong dup bol ki ni ngai cha ben pan tu chai na naw pang bai kom sa naw pang ho pi chi ding hina tu bang dana anewa ong kidong chi bang pan tu ja hi bang dana ong he ke ong din ke zo chenga zo so ban dot nang kinai lew le na zo so ban ong dot na mu na bang teng dot nang ne hiam chi le in hi bang dana zo so ban ni kampau muk pau gam tat lu hek zia ina hi bang dana na gam tat na kampau na lu hek na tu sai tu nga bil ama sa pen hin chin ni dang ina hi bang dan gam tat kampau muk pau pen zang ngei lo tu nga pen na zat chil na hi na in azen zen ina tu lai tak din munin ai le nani to kuna he na thang pai na tu dan pian vi ve kineu mu na
กิตุกิพินนาดานเปลี่ยนดีเวนะปาวหุจินาอินฮิบังดานตาบังฮิเลไม้ค่าสอมเลกวนเนียกิตุนี่เจียงนะตุไลตะการนะเหนานักกิเซลนักกิตุนาเตวเป็นตัวนี้เจียงนะนามังฮิลดิงุฮิยามนะเหนาเตวเป็นนะเจียมเตลายดิงุฮิยามจีนมนาอินตูเนียหมู่เป่ากำเป้านาเหนาทางไปนาตรงตัวนี้นะตัวนี้เจียงนะอภูไอจงนะนะเหนาหุนักกิพูลกิกดิงุฮิยามจิอดุนาหินะโจสวบานินะเบลนุยจิวซามาบังดานมาดองกิฮิยามจิเลin dunia amai gam tat lu je kampau je bel alam dang hiki ama bel ahe ma le thang pai ma hi banga he ma le thang pai ma hiam chile tulai takina I pan tu jai asil pen ke khusungam ken ama sil nei sa pen lak sakha ka chianga cha pen so wani na noi hi thiat sa pen na dong ina in tu hangi alam dang lu hi ke cha bel so wani na don kik na ong nei khia chi bang alang khata pantuja tutnaung kinai lew ina in hi bang dana jo so wani amu pau kampau zia to kisai tale dana khol dan to kisai bil kongit danuna dei tuak vit lohi te jong lung kim tuak lohi te chi bang dana media paina ong rut changa pantuja na kei zia kei khol zia kei ngai sut zia limin ai le in atam suna jong thei khin neu te kei pen apolama jong kam tom ma ing in dai ta ka omi thia ding ai zungina kei kam tat lu hek zia pen kitup na ding kimol na ding kwan sung kalut khitu chengina nong thei pan ding hi kei pen kam pau to alak thu again sangina gam tat na to alak khizo mi pa hing tu chengina hi bang dana thu gen lagen na kam kinil na chi te khonga pen kei kei watana lam hilo hi bangyam chi le kei pen hi mang pau mang line hi le kei pian pi pa hilo hi joshua ban pel ama akigen na tulai tak pel jong america gam mi hina in aneu tungma pana mang pau akhan hiat pi sok emo ai jonga hi pan tu ja chianga pen agul khita pen america gam tung chinom na mang pau mang lai pen kei pian pi pa hui lo hi in mang pau mang lai pen siam lo hi hi banga kam kinel na debate tom kam kinel na kam kisel na pen kei thane ming tuanga jong pen hi bang dana kam kinel na tom kitut kisel na pen ken u khol lo le pau thailo again thailo hi tulai taka dai taka nong neu mu huang ina kimo na ding kwan sung kalut ni chang ina kei hi na tak pen ong mu ong thei ong tel pan ding hiu te che pen pan tu jaina don ki na ong nei khia che bang nung lama bang teng ani to ka pen kam kinel na ong nei layam chile pan tu jaina nungina kitu masakina kei pen ka khut pen mo le la me thelo pia pen liam na nga to liam na ka nga zo nunga in hi joshua ni na ong tup som be chi khong ina in to bang pen bel hoi het lo hi chi khong a pen pan tu jaina again hian na nei khia chi bang joshua vai na bangan again chi bang dana anau pang vai chi ding mo in ai kile boss dan sia ji dan lu pen pau pheu na dong pheu noi hi thiat sa chi bang dani na in mai kha september kha som le kwani na ani to kina khat pen tulai to kina UFC akum moini na champion ai lai tak alang khata pan tu ja pen champion lui khat ai ngei chi bangina pan tu ja pen nak pitaka mi mok lo anasima ma khat ma hina UFC sunga ama pen poi som thum le poi guk mo poi som thum le poi nga nakimo ngei tu chiang na poi get pen set ta ya lel nei lo pen nakimo zo ngei chi khong tu china championship pen li ve bang nadal zo na kem chip zo ngei chi khong tu china pa toina performance of the night chi khong jong ni ve thum ve khong ma nanga chi khong tu changa fight of the night chi khong jong pen ni ve thum ve khong ma nanga chi bang dani na in professional ma tuak chi ding hina alang khata pan tu cha ani lang mi mok lo hina in alang khata akum pen kum som thum le kum go hina akum pen aching kwan hita
อันนี้ตัวกาเป็นกลโลปีงาและเล็ดมันงาตัวเพียลเฮนะอันนี้ตัวกาอกิกิมลินแลนคัดเฮนะอาเซียมีกางมีโลเตอาดิงนะitun ngei na chipak jeu ni na te chena mi kang mang vom chi te khong bela mau pi guk pi sagi dong apha hin amau ngei na chipak ni na mi kang mang vom lo te ading na itun ngei na asang ma hi chi pen bil atu khat gen sung nom hang na in zo so bani thule la to ki sai bil tampi takina jong podcast tom ma thei hin ma tel hin ma ni na e ading na zo so ban pen bil midang hilo chinina khatna ikol gam mi pi ani na ichin mi pi aizina chin pine gam sunga iten pi I ona isangam mi pa khat suakin chin tulai tikina zuap si tang thu sunga hi zo so ban penbil athang wang aso wang den hina adikina khang no tampi taki ina ngai na pa tang na onga zo so wan chi ding hin akum pen kum som ni le kum li bek hina adikina tu tungena zo so banina zo lela hoi sem ajenjina azo alel jongina zo so van adingina akum moi ma maina amadina mailam kalsuna ding pen cherin hoi ma suaken chin anu nung lama bangting be nop lam nom la iham chi le leitunga amun mun amol mola kimona atom tomina kibolina asia lam te bang hai le mme kimona chi khong jurup te khona jongna nei chi khong amun toma kibol leitunga martial art to kisai pen amun muna aphol phola kibol thai ten jong pen hoi taka pen na bol sen ten jong na bol chi bang tu chena japan ten jong na bol chi bang amun muna kibolina inei asia lambang ani lang thai chi khong hi japan te kimona chi khong pen bel anasema ma lungsim lungtang khau kimona chi lim pen hi martial art to kisai pen atomina gen hilang pen lungsim khau lungsim thahat lungsim khau pai ma te gol zo na chilang pen atomina akitel pen hina japan te thai te martial art tom te khobel e kolgam mi kolgam sunga teng te len bang pen tu ni chang amen adok so lo chi ding hina ai zonga to thai te Japan te martial art tom te hiza dunga min thang chilang athai te asen te zonga Japan te zonga leitunga tulai ta kamin thang pen zuep se pen khat jong champion nai lo hi mi ang me kina tu khat pen i hang tan ma ding khat pen pang sa ta ka athupi ma le anasima ma ki chem te thai te thai te sen te Japan te na martial art khong pen nei kai ma le zuep sia du zolo tua kom kala imipi pa chinina nidang ina bel kolgam ai tangina ongla ensang ina tunu ongla ensang bel akum tamtai na ama bel atol nga hitachi ding hi in alang khata ya ding ina ongla ensang in zalai chiphial mai ni na joso bani na tulai tekina leitung bu pa ni so nitum na leitung kam lai jang khem poina na pitakina alung lut pen le amu no pen martial art kimona tulai takina champion ai lai tak ong so kina nak pitakina aki ang tan pi ma chi ding he to chang na hi UFC pen champion hi ding pen bel abai nget lo champion hi ding gen lo pen hi UFC sunga akimol ding te jong pen bel alu theina ding a pen amai quality chinina hoi taka pen khat khit kata pen ki checking ki sit to ngek chi bang to hina hi UFC kimona sunga akimol fek pi pen zasagi fal bang chi ding hina to te sung panina tulai tekina ajo so ban pen championship ok pen bel nak pi tekina athupi ma le nak pi tekina jong pen thapia khoi ma jong angtan khoi ma chi ding hi in bang le bang hi le UFC to ki sai gen ding tamma ma te sung panina zania joshua vanle alexander pantuja mai tang kis tuina thule la again na to ki sai alung lut hoi thule la tom gen na to ki sai na hiza to khor bol ni na mai kha sitemba som le konia ko belen ong zo ring hiam chi to ki sai ko ma tekina in khom tek ni na in zania khiona to ki sai pen joshua vanina bil mang pau khong asiam mahang alang khat pa bil
de banga siam lo ina ani to kina mang pau pen nal ma siam ma le ki to na ki phin na khong pen bel anna sema ma ding mi pina thanga ma khut beng je ding he na ai zungina Joshua vani na bangza taka mang pau asiam han angrang khat pai na mang pau de banga pen pau thi zak lo wai chianga in tu za pia bel poi dang te khong to ngai suna bel akitawa ki phin na bel thanga hoi khol lo chi ding hin ai zuina amawi ni danga agam tat loek je akam pau je to ngai sunna le et kang na zan nia athugen alagen na ania ki hona to ki sai pen upmo na le lamet na sangina ongmu no mama chi ding hina intuni gena to ki sai na hi zo to khol bol ni video to dong no sak lungdam